2024 election we ye to aba na wie e ma ya so adwo Mahama say your mapanyi papa say dey bia meka no we yi kire api me kema no asama meka say wie na yesu ani wie no ni bosha a wo hye o man Ghana no me ka ofide we so maka no several stages no enye we nko maka royal maka wo man maka wa ha say John Dramani Mahama papa Mahama onti ase say ni bosha na wo hye say oba o abe ma o man no pressure o kom ene ayereho our money dino beba form o make sure say obedi so say the boss na when this one so when di the boss so e be affect NDC party e be affect e be twa man Ghana sign because me who say na esi wo Kenya e me be atwa ma taxes and tax e to the way common bread but so timefo ni di America ni o kom na yereho any danger kojan any sika ni dua e ko parliament no e be say wo Ghana oba o make sure say ni boss o share bia obedi so no this one and this was 12 years but when this with dia timefo no any ntokwa any dede e be ko parliament abusian mo akwaba e debate too much to mesro say any dey count me edition subscribe my page we ni adoman so sa no upload bia ba nsa ebetimi aka abusia afide enya enim se yabato afi enunti adaje enipu sokra e de ma amanyofo no yenuanom ye papa no masofo so enemu adodo na e de enkomhye no kwa abonti na ka enim se enkomhye se ne dodo na abaye ide bebi adu akakra bi se kwakoso abaye de kan enkomhye no asi na so abusia enne ye wo studio ha na prophet 99 abo e de apini ye se nyame e de adiye bi akire na e wo se odi se adiye no kan e hye ne ho a enyi e wo se odi ba bontin e de koma ye mampinda da John Dramani Mahama na nyame enam no so e ka bibi de che no eno nti ye bekọ prophet 99 chen ni akwakọ bisa papa se so papa enkomhye ni nim senka etu atwo na afi fufo bembiem e na asan abebo mu ntebusu aka me ho ni ma prophet 99 akwaba Prophet 99. Ohima. Papa mo akwaba. Mejoso. Yo. Papa bi afi boko. Legend other room so hu ye de. Na mi adu bi bia Kristo ase. Papa wie de musa se ahade boko. Na abatu ya babatu ya ne nkomhye ekoso kwa bontin ya na Ghana ha wa atwe yim se beto aba. Papa wa me nya ne nte se nkomhye fufu bi aba na bi sa se nkomhye ikura papa. So for any member won't say what say nyame oni business bia o election mu. Sasa papa wati. Yo, my major platform kese was na me friend chia kese ma yewra otumfo. Se bi wo bia rade e ma no kwantintin mo man Ghana. Okay. Nche. Na me chia si opi Kofi Boachi. Okay. Na me chia the current IGP. Se rade o hye ni ma o hye ni din. Ani adwuma pa ani okodin a de nani ma December 7 wa be kun ade abo o man Ghana. Okay. Se so for bi kasa na so bi kasa Sane pa kono na adwum ofom. Sebi. Anya sebi na adwum ofom. Se so fo bi ka se nyame any business bia wo election mu. Ma me ka se bi cho. Election ye den. Ya battle. Se ye kwa kotu aba ko yubi ye ko yubi. Eti sofo ntu aba. Sofo tu aba. Edifo ntu aba. Edifo tu aba. Eti se obi ba se Yakobon ayi bibia itase bia kire na eye bone. Ya when your partner na kuma so different. Okay. Baka odifo bia no wo ye sojani e wo sunsun. Odifo bia no wo ye sojani wo sunsun. Okay. Se na ye soja fo wo hunamu no. Wo so ye sojani wo sunsun. Because of say sunsun no wo na oni Awurade edi nkomo. Wo na oti Awurade ne. Wo na Awurade uti Awurade beka bia wo na nam so a epie ba bonten. Okay. Se leshiwe to kwa besi wo leshiwe mu a ana moja be hwe leshiwe mu a wo odifo na Yakobon yi kire wo. Se mo mbɔ ho pae. Okay. Ine be so me ma Ghana ni nie. Ti so obi tie chi no se. Asofo abato no asofo nimu part so mo pre wo mu a. Na se ne pa ko no na adwene dize na gina na adwene mo. Tie kom hye di akire. Okay. Yakobon yi kire ma me ye paebo e for ma Ghana ho. E for yewura otumfo ho. A epie ni se. Me ho se 2024 election we ye to aba na wie e ma ya so adwo Mahama say your mapanyi. Papa, mpacho. So dey bia meka no no. We yi kire api me ntema no asema meka say wie. Na yesu ani wie no. Ni bosha o hye o man Ghana no. Me ka ofide we so ma ka no several stages so. Enya we nko. Maka royal, maka wa man, maka wa ha. Say John Dramani Mahama papa Mahama on ti ase say. Okay.
ne boshe na wo share se oba o abe ma o man no pressure or come ene ayreho a o man ni di no beba fom o make sure say obedi so se ne boshe na when this one so when di ne boshe so a e be affect NDC party okay e be affect e be twa man Ghana sign okay because me hu say ne esi wo Kenya e maybe a ma taxes and like tax and to the way common bread but so timefo ni di America ni o come na yreho any danger kojan any sika ni dua e ko parliament no e be say wo Ghana eti e pa Mahama America say that is now e da nyama so o Ghana no e na man ma board eti mini na tena me pa bo say oba o make sure say ni boshe o she bia obedi so no this one and end this for 12 years but when this with dia timefo no any ntokwa any tete e be ko parliament a police for any soldier for omo twi e ma timefo eti soldier for police for back e baako ntokwa be si between police and soldiers against civilians okay na see ya kefin the way kefin no what you say e see ya e be say o she e be to man so ebo 6 obiada ebo 7 obiada ebo 8 obiada it ahifo edum ho bejemo it tumi a politicians for diffia ahifo sem no ahifo abejo ma dey back it tumi no back with yewra otumfo nsa ne be di otumfo se bia ne wo mni say otumfo ba be roll my Ghana by from months for days from years okay emujo a ye beto aba na babo abato ne beto no enkoma MPP enkoma NDC o ebe neutral person na be di o man so ehete masem nyane say yewra John Dramani Mahama abebio a obebio the second John 3:16 a oba the second John enye old John we new John a oba no o make sure say the promise the boshe ebe ye djuma eye djuma dia okay NDC betwa 12 years anya djuma dia ni 4 years no kwa no ntokwa besi mapama Ghana nyakopon da na di chem papa so ma jomama entiase do bi o hwe me bia no ma jomama etie video we okay papa o se nyame ne da na di e kire o se fa we e ma pinda da John Dramani Mahama o se onya akonwa na ne e ka ho ne se ne bosha a wa hye no on hwe se obedi so on hwe se obetisi taxes so on hwe se man ne ma ba from se ne waka no obi beka se ene campaign na papa ne ye na wate no eno na wo gina so dia ba be hye sankomu ya o de ne se me na te na metu matimi asemi baka cho se enya sem nya ne ka abontin okay enya sem nya ne ka abontin me ma NDC campaign message ekore ene omo de ye adwuma okay omo ade omo adwen address no de ye adwuma okay ebi ti say farming ebi ti say temaport ebi ti say fishing side ebi ti say ahifo side won say John Dramani Mahama ka say ahifo obedi ade a oba ma ahifo apron part ewo mu ma me chiro data me ni pa ko ni hia e kuma se sha that month first August e me ni pa ko ni hia yes ba me money pa ko ni din okay it message e nan ya me di ma ni pa so fa nko no akọ atana eni si fofa omo wan omo fo ni sen omo fo ni sen omo nyama wo so beye e de abo man no na ma abontin ye na ma abontin ye eti ni America nyina ne se me ye campaign na me ye ma no ba na me hu no e na make di one dance ye eti o make sure say obema na ye adwuma the promises be ye adwuma because o man na fed up Ghana I fed up Temaport I fed up I'm akwetum o ma fed up timefo muton ade ma fed up this one man the message no anya adwuma o yele kese ebesi 1 years no papa enye hu na ode to yeso enye fear panic odi for ne kasa I am kasa bia
ba mia ebe wini de ne eye wo de meka se Mahama be wini de ne o se wo de no se enya Mahama be wini keke na wo kan wo kire se owenne betimi asi timamufo na me kire o se o wini wie a ni nyama so to o kind o to nyama ni yie okay you want to ni yie a o man e fed up ne be si a kire nie odifo bi ho ade a wo hu na so kan nyame be sa ye kire se ne be si wo mu nie okay etimu si ano kwan okay so odifo ne kan no want to make to nyame no si ano kwan na si a nyame na ya che no waka enyo no na odi ntokwane ba yi o onu ho aka onu di oyi atan yes okay etimi de mehu maka ne se wo watutu nyama ne yie na se ne bebi si a enye me na maye nyame aye pie ba wo na watutu nyama yie okay ebia na ntena me ni din mo hia dibidi se Owusu Bempah ene ma we de mabọ mo hia dibidi se Oluman Daka William okay mo hia dibidi se menua Bagubofo mo hia dibidi se me godfather Opambo Oluman Owusu Bempah fa che me wa e dey na mabọ no e a o se me fa me bọ no road do doctor Anayemboa Doctor Reverend Owusu Bempah Oluman ba ko pe mi ame Oluman no papa ye che Oluman me tia 99 salute oye odifo kese pa e papa Owusu Bempah we nipa pa ne yamu ye me ni Owusu Bempah oh wasa body ni bi Oluman fa che me me Dr. Owusu Bempah the year 2000 okay ne yamu ye o child ye papa ne yamu ye ba enye amanyosem a na bia Ghana for na betwi forma papa no ko we nipa pa okay eheti no ne nyame ye chirems as a prophet 99 a me bon daru enenie me bon daru aboyewura John Dramani Mahama koko say o make sure say the promise among my Ghana obe diso this is with the second John 3:16 na ye hunu no baba ye ka behwe John 3:16 okay maybe papa o chese we dey answer na do wan be sikra no o chese nyame ene ayi a kyerɛw se ne tie bia ye mampani John Dramani Mahama ene befa kunya ye kwapoto so aben hands down totally hands down papa yenya asofo no mu bi o ma ba bonten ebi de o mu tikra to so ebi de o ma sori dan ato so ebi de nyema bi ato so abronya kura nya abronya ono de ne kaki kokoto so se o de frɛ papa Owusu Bempah so ono so emfa na de emrameto so se ne bi mu kansa asofo no commissioner dɔso enu nti ehu ne wo hye nkom ne papa no nti se mo hye nkom na mo fa bibi nto so ene ehu se eba mu a ene na wo so amamu a de ko de a de to so no na ne ye ne edi ne chimpe papa ede na wo de to nkom hye so they say then person me kan see papa wo na wo de wo nkom hye aba ena wo na waka se nyame na se mi na me ni enti se me se nyakopɔ sei enti se ebeye enti me purpose ye kitem wo nyina no 2020 me can say election ebe court e wo my channel mo pa mo bi sa my mo de mo wo my channel we bi wo de bi so my e wo Germany okay say why na ka court 99 okay me can say Ghana 2020 me can say NDC be for parliament e Ghana we produce any okay the year 2021 me can say Dr. Bawumia ebeba enya la cash obi enim sa la cash na eba after Kufuado eni nie enya se bia mini na ma e wo news ogogo e wo ho eni nie Dr. Bawumia eyiniti eba okay 2022 me can say wana Bawumia ba obapoti a pastor as a running mate eye professor poku nyina papa ne di ba bonti eni nie e kana web mungogo e wa ha okay sana me can say after John Dramani Mahama the second Obama in Ghana ye Haruna Drisu say o share date we opako nyina date ya ne di ba bontin ni Haruna Drisu date the same date the same yakopon o yiche me no no kan enti adate na wesu mem it is yakopon yi bibi che obi no bi kan enye ntro okay me menye sa wagadri for commission bi enye NDC na da makoma so enye people na da makoma so be neutral okay we they are general mosquito ever pray the chairmanship me say obi a oni mosquito be pray position bia wo any party bia obe winning no general be winning no by man nya this for say enuti mudi general be jira say obe pray my seat oba 100 times bulls 100 times
oso bia ni shebre no bia na ni favor nyame de ma no ana we so de we end before na na ko share omo kom we de nipa ko kan wo UTV okay FM ni die e fa say Charles Owusu osai Charles Owusu okay me boa osai Kufado oso e den o step down maba omi it is now say asema me kan wa ha nana oyima asema me kan wa ha me see den John Mahama is what? John Mahama will win 2024 if Akufo-Addo does not step down for Bawumia. Professor, date here, date me. 9th April 2021. Ghana Politics Online. It's breaking the 18 in our story in the our remote radio. Okay. That's a nano. Charles Owusu I get to the 99. 89 me no one say, Menyame akasa, me kasa. Okay. Eh? And yes, I be as the day for you, they were mind move. Me any sama musike bia e be before ma musike bia but me do me my Ghana wo wasundwe a me so wasundwe se na wo ofe small se to kwesi o man no na se oyele ba man no ma mutimi smale obeka dem ntokwa kwa de papa yempe eti mutuma John Dramani Mahama no ma nyema ko for my okay what I see maka say wi papa yedas wow, here, what my family phone number no frame of 49. So na de bia me no. De bia wo bia no. O outside the country as no picture bring me. De hinta bia no. O di 49. Ya me be ya kire me. E tina me odi fo no. Na maka kire o. O krata se bedwuma awale awo pressure. Ya le bia betu wo kwam ya fa wo. Hwe di 49 kire kwan. O pese o hwe o hyebire mu. Ne yakoso wo abra abomu. Adwuma yakopɔ de hye wo sa. From was 0550 so 501086 0550 501086 for the 499 na me no din komo for the 499 na me no mo pae se Kristo Maya e be sahia me da wase abusia prophet 99 na ye no atwe enkomo prophet se ono no otumra na wa kire si enti ene pepes bebe ya ode ama me nyina aye enkomhya nyame enam no so ama no ahya ne nyina abam to no anya afei na ode bibi eba beto chacha onime nyame ode midinti no ne nyame afa no so aka no didi eche ne se saa pepepe na ebeye ede ama no anoba bi ne so osese ye hwe abusia ma ye hu comment e wo video yi ase wa wie ne saa na afei when you subscribe button no so ede ama me eye too much gh aya na uko social media handles ne nyina so a e also eye too much gh fa be won ka wo saa no upload bi aba woni first person na unsa ebetimi aka aya na wa like nso na wa share ede ama me makra